تماشاوان انهجاج بوگو ام ویم جاره با اوای کی برفرهتر بنرخینن نها هفسروکا دستیا پرورده یا جزیره گلستان اسماعیل دریا تليفوني را لقل ما اماديه بل بريز گلستان دما تباش به شخوا دولتا ترکا دا گرکر اف زیدی سی روجانه بدجواری ایریشی هرمین باکور و رجلات سوریه دکه به تایبت جی ایریشی آواهیان دکه و جهن خدمتگزاری دکه ام بیشن دا آلیه پرورده دجی دولتا ترکا دا گرکر و اف ایریشن و حیانها چند بستان هاتنا ویران کرن بله دما خوش بی شخوا سيروجا بين عبر إيريشن دولة ترك اللي سرانسري هريمة جزيرة وباكوري سوريا تمشاندن ام دبینه جی چاوا بناسازین هرمه و سازین خدمت وزاری هدف دگری چاوا چاپکانی جیان هدف دگری و دور دخوازه وینا گل بشکنه دنابوان سازیان دجی سازین پرورده جی هدف دگری دبستان کوته د زاروک پرورده خود بینن ام دبینن دبستان جی سیویلانه جی زاروکانه کو زاروک ته پرورده خود ببینن ته د لسر منهاج پرورده خود بینن دوی درida دبستان جی بونا ارمانجا ایریشن دولت ترک لسرانسری هرم جزیره لقام شلوسي دبستان حتى انها هاتنا هدف قرتن بالنسازية و هدف بويا و اجعالية بالنسازية و انجام ایریش ده زرار مادي گشتوان دبستانا دبستانا شهيد فولكان دبستانا شهيد بروش شريف بروش دبستانا شهيد ريحان لباجار قامشلو يا كوزيدي سیاست خواندکاری دور ده پرورده خود بینن او دبستان بونا ارمانجا ایریشن دولت ترک دالی دیده جی لباجار تربسپی جی دور جی دبستانک بویا ارمانجا ایریشن دولت ترک دبستان شهید جاهی دارونک او جی دبستان زیده سیاست خواندکاری دور ده پرورده خود بینن او جی دنجام ایریش ده زرار مادی گشنه وان دبستانا يعني دور دام دبینن چاوا د ایریش خدا بینابر دبستان جین دکی هدف رغم ان دبین کو دبستان نجیه کی لشکریه کو زرار بگینه او لهیا ویل گورا کو دبیجه دبستان جیه کی جواکیه جیه کی کوزاروک ته پرورده خود دبینن جی دام دبینن دناوان ایریشی بنسازیه ده دبستان جی هاتنا هدف کرتن اف بخوجی سوجه کی دجی مروواهی سوجه کی دجی مافی زاروکا یکو جمافی زاروکا کو پرورده خوا با آوای کی آرام لحرم خوا پرورده خوا ببین لدوان ایریشن دولت ترک ده ام دبینید چاوا دبستان جینها هاتنا هدف کرتن دور ده گلک زاروک جو خواندن پیپار دمینن ده انجام ایریش ده گلک بنسازین حرمی و گلک دبستان خراد بن زاروک نکارن ته ده پرورده خوا به آوای کی راحت و با آوای کی آرام ببینه يعني اللي سرانسري هريمة جزيرة حتى انها چار دبستان بونا هدف دولتا ترك بله دخوازم به که جی پرسمنها لهمبری وان ایریشن داگرکریین دولتا ترکا داگرکر ریخصنین مرووی و دولت ناونتوی تهل وست نشان دانه یا نه؟ بله شخوا اف چند روژه کو ایریشن به نابری هريمة یه دولتا ترک بسر هريمة کوتین مشاندن ام دبینن بیدنگیا هیزن ناو نتوی بیدنگیا هیزن ایکو بانگی مافین مروباتن ایکو بانگی مافی زاروکان کن ام دبینن بیدنگیا وانجی های لهبر وان ایریشا جبر به که بانگوازی آمجی وکی سازین پرورده وکی سازین ریبریا خسر و اف هیزن ناو نتوی ایکو بانگی مافی مروباتن بانگی مافی زاروکاتن جبر کو دبستان یک جی مافی زاروکا کو زاروکت ده پرورده خو ببینن لی هلوستی وان و بیدنگی اوا اف جی لبر ایریشا دولت ترک برکه کو ایریشی خوا لسر هریما بردوام که دور ده دبستان اجی بکی هدف و دبستان اجی هلوشینه دبستان اجی جعالی بنسازی اوی و خراب کی بله داویه ده ام دخوازن شتن آس بکن دوی روشا ایریشه ده آگو اف چند روش هریم تیره درواز ده به روشا خوندنه چاوا درواز ده به برش خو مترسیک هبو جعالی وان ایریشا وان دوان دم ایریشن داوی ده کو لسر هریما کری مترسیک لسر سیستما پرورده هبو مترسیک لسر دوام زاروکا هبو جبر به که
وەکی ڕێبەبەریە خۆسەر ئیرۆشین ڕاگهاند بوو دناو دە دبستان jî hatin rawestandin hem ji bo dilsoziya bişehîdan re jî û hem ji bo êrişên berdewamê ku niha heta niha jî berdewamin yê dewleta Tirk û dûr da dibistan jî bûne armanca êrişê wan ji ber xeteriyek li ser zaroka heye, xeteriyek li ser saziyên sivîl heye, xeteriyek li ser gelê ku di wan saziya de kar dike li ser civakê bi giştî heye. Belê em bêjin Brahîm Biro yek ji sekirdeyên Enekesê daxuyaniyek dabû gotibû dibistanên li herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê weke cihên leşkerî tên bikar anîn. Ji bo vê daxuyaniya han hûn çi dibêjin? Belê şixwe ev daxuyanê ku hatî dayê jî ev daxuyanî jî dûrî rastî ye yanî em xwe dibînin çawa dibistan hemî ciyê perwerdêna zarokê de perwerdeyê xwe dibînin yanî dibistanê ku bûye ciyê leşkerî di herêma Cizîrê de giştî jî di herêma Bakurê Sûrî de tune ne hemî dibistanê me ciyê perwerdêna zarok li her gundekî li her bajarekî li her taxekî dibistana ku li taxa wî li gundî wî di wê derê de zarok perwerdeya xwe dibînî yanî tu dibistan nebûyîne ciyê leşkerî heta ku daxuyanî bi vî rengî werin bêjin ku sedem jî ev e ku êrîş tên kirin.